Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. West Karbi Anglong Rikang Mihom Patu Aklamalong si Karbi Youth Forum Asong Kimi Amahang ke Pathek po. Son si Nijang Karbi Anglong Lakha Troxy Kopili MSC Constituency ke Parlo Khiruni Ben Tebokhet Nong 1 Rikang Mihom Patu Aklamalong Karbi Youth Forum Mate Ti Hekpen KYF pu Asong Kimi Amahang Pathek ponlo. Lapen labangso Karbi Youth Forum Amahang kapathek ponalong mai charipon Mongol Sing terang. Lapen patumi vosika chiklo niphai krepli ningkan surihinira inkoira trok Karbi Youth Forum Amahang kapathek pon amayalong pusitame arpu chebak pon. Sonsi Central Committee along Maipu Jonel Bay President Lapen Dunmai Phu Ajay Terang Puthot Dunmai Phu Mongol Sing Terang Sarmon Rongpi Kongchun Bang Longkam Sing Terang Dun Kongchun Bang Thengtom Ingti Lapen Di Hindrim Bang Chesong Terang Lapen Pranjal Phangcho AFS Pachethang Bangphu Bir Singh Hanse Lapen BD Sar Advisor Dr. Mahavishnu Tokbi Lapen Sar Singh Ingleng Lapen District along Arpu Kepekpon Karbi Youth Forum West Karbi Anglong Maipu Monuch Ingti Lapen VP Mukrang Sonbe Lapen Kongchun Bang Kang Chim Pro Sarkiri Teron Assistant GS Lapen Labangso Karbi Youth Forum Kopia Potsi Amahang Pathekpon Nangkokma Pulote Non Karbi Anglong Penang An Akisung Do Tanglo Sonsi Owe Kimi Atum Kacharli Dokok apita voreng kilongle lapen owe kimiatum araki ahormu ke chopen kapejok dunchia phan lapen rongruk arlo lokacharli atum pusitame ebeng an ington koktiti hala hei hui pusitame puthot kapacharli thuchia phan si ri tarli ponpo lapen non Karbi Anglong puan phusar phisar atum pen Nangke mangbom wangbom articles 244A aputhak pusitami non owe kimia tumle chesong ponpe hang ponpe pulote moke wangjilang aphurun penke sungdetji lasi lahai heyalong pusitami kachingki kachethan ponji mate kapachun dunchia phan mangpon loputa pachinipo lapen Karbi Anglong arlo Nihang Nijang Karbi Anglong arlo pusitami Alamsi Development puchot asai ke kelele ongmunak lahayalong pusitami sorkar pen chingki chethan pon poputa pachini pon Khiruni aha waralong pen berta pangrumdun baskarong pi report Karbi Anglong News Channel Pini nali tumla KYF pu kopi farman si keseng la ke hokpet bang ke KYF bang ke la itu non obini tu non la awareness program bang sila ke hormu ke itu keseng atuti alam bang ke lalo non chethan uprong ke no lain dalam ju som lo raki hormu tu kirim tum ong ke Karbi Anglong nang chan ulung ang chan bila ke bang dolo ke chan ni dam pe na dolo dak lo penta ko mane son dolo idike hormu made rak sa hormu silhai hui aphan ilitum jong sinon pen jong awareness pilum de la pen ilitum khang effective long ke mu prang ke bang ni bang ilitum akhai long bang ke isi katora la pen kisung do kong ni tua adoni si pini ilitum la so ke YF bang ke seng nang kong Pini labang so KYF kon aradim dong keseng pon lone ilitum pini dak bang ke lijang Karbi Anglong lekang mihom patu klam long si ilitum tang so amahang bang patek nang kong kopi kemang pen don ali tumla KYF keseng lone akemang bang ke lalon ilitum social awareness aphan lo ilitum bang ke social awareness mate education apu tapus tami ilitum cherok tok amai dunang ko lapen amu kan lithan lo drugs aputhak data dolo lapen non eprang ki bangji ilitum koson si ke claim pi damni lapen non ubi ilitum na dopik lo alang ilitum chunjame isi mesen lam kacharli puno kacharli yadim isi platform dunangji lasala so platform aphan isi ke seng bang ilitum la ke baye isi platform seng lo aso platform long si alang ilitum han pustame non ubi ilitum pustame alang ilitum kacharli lam kaningji puno mate alang itum ne leadership ke manang tung pustame alang itum la long pen alang itum apordolo charli ponong po lapen eprang ki bangji society long ko pisi ke mesen ning ke bang nang jima lapen society long ko pisi henujak ne avoid nang jima halai hu ben kaching rai thegi phansi itum la pini la so mai bangke itum ingrum lo lapen eprang ke bangi
por hupus tami ilitum arong tinlong bisa me ilitum la non YouTube hanjong si awareness bi thek dong ke ilitum non eprang ki rangi meseni asai pi tami ilitum thekolong po education hin hupus tami program asai pi tami ilitum mesenang ang thekolong po busin ilitum yung thesi la su KYF bang seng ponang kapun tapi non prank yang ji ko pia steps yang ultimate deng pon ceng pa non eprang ki bang step bang ilitum deng pon po ilitum direction hum po ilitum executive inisi mai bang ke inisi committee seng lam po ilitum executive do tu po ilitum ke deng ceng bang kelalo kom ben bom la drugs abuse ap thak bang ilitum awareness program mate arong tin tu pe kami isi center long kami ilitum la so program ang ke deng phan bang ilitum por ipon po apan asitini school long kami ilitum awareness pidam lo lahai pen chailu nangji la pen mime la pen aso ahormu PC itum non uwi mi tum ke hinuma la pen hai huya phan ke than thegi phan ilitum mesena doctor phan pustame ba thekser bang pon bilum hang si alang tuman tame rara thengnu mane tham lam ke tham ke jai phan alang tuman hang ban ko tham pon jin tuman ni ko Dilai Pathua Klamalong, Ingdeng Circuit Interclub Men and First Dilai Interclub Women Football Championship 2026 ang Dungkiti Kipathupo. Borjan Ahawar Dilai Pathua Klamalong, Dilai Sport Association Amaipu Munsin Timung Lapen Chunbang Nobin Rongpi Lapen Alanglitum a members atumpen Chipater Piponsi Ingdeng Circuit Dilai Interclub Men and First Dilai Interclub Women Football Championship 2026 ang Dungkiti Kipathu Kepaidupo. Labang Swalong Aluhisar po Amanpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Anparta Lakha Pharo Sira Narke Bokajan MLA Sergerong Par Chetongdun. Lapen Aluhi Amana Pengpen Philip Teron Board Chairman Borjan VDC Chairman Kamantiso Lapen ke XEM Longki Timung XKL A Kongchunbang Liladhar Teron Kapta General Secretary Songbe Lapen ke Board Chairman Nobin Terang Board Chairman Khorsing Timung Lasonsi Penang An Pregjam Kethe Kidingatum Bangso Amayalong Chetongdun. Ang Dungkiti ke Pathupon along Jer Poaching Room FC Lapen Cleared Up FC atum ang bongsi Pathupon lo. Laso along Team ni ang bongta Kethe Kachihuman Derajok Chedai Koilo Bonta Api Tiebreaker Pen Ahutsi Cleared Up FC atum 3 goal pensi Chepahay Ponlo. Sonsi Jer Poaching Room FC atumta 2 goal an Chepalong dun si Hini Anong e an Chepalong dun lo. Ang Dungkiti ke Pathupon along Mesen Pensi Chunpon. HDP Pen Protap Ingling Report Karbi Anglong News Channel. Dilai Sport Association pen Pon Ingling Circuit Endorsement Football Championship la pen First Men Championship la pen along Pathu Thekolong lo Coaching Room la pen Cleared Up Football Kalang Mong seperti itu. Ilung kalau Thekolong lo kecengkan kijur Kupo hini akti matum na ke Pathu Chingbar ke jolo kijur la sa ball kituran si ke hai ang hek ta long pin lo si churunang po Dilai Sport Association ke sari tum phana tum bangso misen bangso club league pa son ha patri pon la ki pon hega po la sa part me alang tum churunai bang ke alang tum ke japon yok si la bangso club duan tame ke Pathu ki me mungkin lah kithek lah so tabe lang tumang angbong daga Dilai hawarang mong po si chururang ko lang tum han lalo si itung chini ro dalam ke World Cup tab thubom lo kasi no naman si janga tum ke football pathu ni hang pick football pathu room pick po si lan so se las mangso club league pen tame pathu kirung pon aning irung pon no riso janga tum han ba o ini iturmi tum han an so se tuar ke mi ke japon song thego kalau lah situng mohata ni lipu ringgit hanglong lo je Dilai Sport Association atau malang itu klub pimpen kaprek school itu padu club itu padu laselang itu masuk cari pon mepi yang heglo pen pini atak masuk patkulong ha keceng pen ke Japon Dilai Sport Association lah masuk amepu kongsun lang keceng lo itu mantan nanti tong kasi Prang aleng saru atum si thor owi mi tom han son ho po ke an so se kirung dun lo mate
sono hirgumi ki pidun kang purun theklong asi asong nang haksi lang sosi ke bangilang kan ditame klem pom pom posting thelo apen pini ki patua tum por hinia tum tum ditame churo lo apen hirgumi pidun lo alang tum emde ustame hala kerema tum tame ning oi nang ne athika lang tum kicing pendangan andung tian andung lo aku pini thos tame ke patu tame so chingmar chit ke patu kan selang tum kerem pustame rem pom chat lo melo pura emak si churu pa lo kadu macam apa tu Lakha Pharo Sira Sirkep Haraghat BJP Mondal Committee Pen Pater Piponsi Master Ningajai Mek Sport Association Auditorium Hall Asai Hemalong Kapaman po Hawar Kehat constituency ke parlo Hawar Kehat Sport Association Auditorium Hall Asai Hem Patumi wo signify kripli ningkan surihinira inkoira trok por phai krehini aporpen chengponsi both samilan program ajai mek Hawar Kehat BJP Mondal Committee atumpen organize ponsi Sport Association Auditorium Hall Asai Hemalong mai chengpon peaprang Market Sheet Foundation pon lapen new VDC building construction ahem Hawar Kehat MLA Lunsing Teron pen in puponlo Bangso Ajay Megalong Chopapon Chief Guest Lakha Pharo Sira Sirkep Hawar Kehat LA Constituency Akehai Lunsing Teron MLA Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Lapen ke Nomati Constituency EM Ritesh Inghi Hawar Kehat Municipal Board Chairman Bida Singh Teron VDC Kimi Chairman Jerry Lekte XEM Khonsing Rongpi XEM Rotan Teron Alang Litumta Master Ning along Chetong Dunsi Master Ning Program along RD Pidun BJP along Kaching Bedun Lake Congress APHLC Master Ning Program ahut Ongdung Amuluk Ratpen Chetodunsi Non Kevangji Arni Kaching Thor Amoanat Do Ana Saita Kedeng Pontuji Apansi Lamthe Than Ponsi Mesen Pen Master Ning Program Ajai Mek Pachul Pon Hawar Kehat Pen Berta Kiretu Rensing Kining Report Karbi Anglong News Channel আমি নটা সমষ্টিৰ সন্মিলন এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিম মানে ভোটৰ সভাপতিসকলৰ লগত চিনা পৰিচয় মণ্ডল সভাপতিসকলৰ লগত চিনা পৰিচয় এই কাৰ্যসূচীটো আজি ইয়াত হাওৰাঘাটত ৰাখিছোঁ তাৰ লগতে আজি যোগদান কাৰ্যসূচী আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা এপিএছএলচি দলৰ পৰা আজি 170 ফেমিলি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দললৈ যোগদান কৰিছে আপোনাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি উন্নয়নমূলক কাম কি হ'ব বুলি ভাবে চাওক ইয়াত বিশেষকৈ আমি ৰাস্তা পদূলি বিশেষকৈ আমাৰ হাওৰাঘাট সমষ্টি 9টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 3টা সমষ্টিটো একেবাৰে পাহাৰ এলেকাত আছে এই পাহাৰ এলেকাত হয় যোৱা 5 বছৰ বহুত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ হৈছে কিন্তু প্ৰথম এই ৰাস্তা ঘাট দলং এইবিলাকে মই প্ৰথম ষ্টেপ ল'ম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাইজৰ আগত এইমতে মই অহা যিটো জুলাই মাহত যিটো বাজেট ছেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে এই আঁচনিসমূহ আহিব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টি তাতে আমাৰ স্বায়ত্ব পৰিষদৰ সমষ্টি হাওৰাঘাটত এটা বৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা এই সমস্যাটো হৈছে আপোনাক মই পুনৰবাৰ দোহাৰিব বিচাৰোঁ হাওৰাঘাট যিটো চাব ডিভিজন অৰ্থাৎ মহকুমা সেই মহকুমা পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে আপুনি কিবা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব চাওক 1 বছৰৰ পিছত কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন হ'ব মই ইয়াৰ মণ্ডলৰ আৰু ভোটৰ সভাপতি আৰু ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইবাৰ ভাল এটা প্ৰাৰ্থী দিয়ক ইয়াৰ কাৰণ 5 বছৰতে ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট পিছ পৰি গৈছে যিহেতু কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য পোৱা যায় গতিকে অহা যিটো আমাৰ 1 বছৰ 27 যিটো কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন হ'ব আপোনালোকে ৰাইজে হৈ দল হৈ আপোনালোকে এজন ভাল প্ৰাৰ্থী দিয়ক যাতে মানে মহকুমাৰ ক্ষেত্ৰততো আচলতে অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ মহকুমা পৰ্যায়ক্ৰমে মই এইটো সদনত উঠাম যিহেতু এইটো হাওৰাঘাট চাব ডিভিজন হেডকোৱাৰ্টাৰ ইয়াত হ'ব লাগে বুলি ৰাইজেও ডিমাণ্ড কৰিছে আমি Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu